ದಿವಿರಾಜ ಗಡುಗ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಕುರವ್ವ ಎಮ್ಮೆ ಫಹುಗೆ ಅದಾಹಮ ಕುರುಂತಂ ಹೋತೆವಮ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ನ ಫಿತ್ತವಾದವ್ವ فجر تاريخ السلام عليكم اليبدو ميري سنبدل كل فجر تاريخ مثل سلاغ برنامج كايكو اد مثل سلاغ ميهار اورغون ميغنس تمدا سليمان عليه السلام واهكي ايكو برنامج كوريغن غستباني الشيخ عبد الله جميل ابراهيم كوريغن ade Sulaiman alayhi salam beenufulu wadagati Allah tabarak wa taala ge madada inayen ekaleefana libadan nawa kan ekamanan hama koddi ekalange fadlawanta kamun ekaleefana libadan fa baru ekamanan hama koddevuma ei mikankamuge heki ekamana libada gatumun ekamana Sulaiman fanan iman wada gatuma ekaleek fan e gowalevumaki hakku gowalevumekama e da'watuge tedukan qabul kurawa alam tan hadwa bodkure kalange islam wada gatumattaka ekamana beenum wan hekita dekkewuma mihimve ekaleek fan ishare kurawani qala ya ayyuhal mala ayyukum ya'tini bi'arshiha qabla an ya'tuni muslimin mi algon kurin ishare kuri suratul namluge 30 awwan ayen මියාතුගේ මානේකි සුලයිමාන්ගේ ෆාන් විදාළුවේ ඒ ජමාඅතුගේ මීහුන්නේ එබෑ මීහුන් බෝලඹා කියමන් වේ ඉස්ලාම් වෙගෙන් තිමන් කලේක් ෆානුගේ අරිහන් අවමුගේ කුරින් එකමනාගේ තඛ්තු තිමන්ගේ ගාතක් ගෙනස් තේනි තියබෑ මීහුන් කුරේ කාකු හිජේ ආදේ එදි වඩාගති බල්කීස් රණින්ගේ අර්ෂ් නුවත තඛ්තු ගෙනස් දෙවම ei aadaya khilaf gotaka genes devuma mikam bayan kurawwa enge viru ekan kurawwa ani ekamanaage nazara misrab kurawwa ekamanan iman kama gowalevumakkan dehawa usule mitaga faha kurvi buneveni ekaleek faanus ekamanaage takhtuge furihamakama mativerikama hore ajabe wadagen kama ekamaku gatada vidaluwani mi Sulaiman alayhi salama ekashigam wa khiyal fule nunkama ei ekaleek faanaki nabi bekale raskale ekaleek faan ekamanaage takhta beenum fule waden ugannawane khudu ekaleek faan wani ekamanaage hadiya ves inkar kurawwafa ehvi malgon benna ves e khiyalaki ei ekala khiyaleka faha kurve buneveni jinnin birugati Sulaiman alayhi salam ekamana kaawen fulu ballawaagen faanati kama mi jinninnaki mihar we Sulaiman ge faana khidmat kurumuga demitibi farayatake mihemwe miba mihun Sulaiman ge faana dannawani ekamana ge visnum fuluga unikame waakamga kurin jamil wes ewahake kodako ishare kollawa fani mihemwe ekaleek faanu ekan ei tedetto bellewma beenum fulu wadaagatiye mi wahakatan al marrat fil qisas al qur'ani ga Dr. Ahmad Muhammad Sharqawi wani bayan kurawwafa mi masalaga emme boda buroweni Sulaiman alayhi salam mi takhtu gennewma beenum fuluwi ei aada fuwattadaniwi kamaka wati ajab kamaka vedane kamaka wati ei ekamana Sulaiman ge faanaki man Allahu ge taida inaya libodan fa faratikkan hamako devwa ekamana ekankan qabul kurevuma ad e takhtu ekamana kurfulu matin feniwada agatumun ekaman inkar kurumaki ekamana ge visnum fulu tunukan hamwana kamaka wati akuga eerum visna beluma da'watu devvum faseya fulwanati visnewma ekamana irshad devuma faseya fulwanati adi ekankam ibran hasil kurma ekamana gowalevuma faseya fulwanati viwahakata sayyid qutb enage tafsir fi dhilal alquran ge faswana mujalladuga bayan kurwa fani migota mi takhtu genamuga Sulaiman alayhi salam ge beenum fulaki Sulaiman alayhi salam ge baru hama koddinun kamga ei ekam ge teren lafa Allah ge iman wuma adi Sulaiman ge fan ge da'wata ekamana bolamban faseya fulwanati kama mitaga ishare kurwa fave miheve mikan Sulaiman alayhi salam hushayli ekaleek fan innevi majlisa emme avaha balqis raninge takhtu genes deeni kaakutoe mi suwal kurvi mihindu jinninge terenvi efritaku teduwe eenage bas hama kuri ada demme Ibrahim vidalu faden Sulaiman alayhi salam ekaleefanunge darbaruga tibi huriha bodunna ekalefan mukhatab ko mi vidalwani ya ayyuhal malau ayyukum yawtini biarshiha qabla an yawtini muslimin ekamanaage arsh mi mitana genes deni kaaku heye den e arsh etana genes den kuldanakan libagwa mihunga terega himene jinninge tereng ifritak mibunani timonna e genes tifaanme devahak Allah subhanahu wa taala namlu suratuga 39 ayatuga bayan kurwa miwani qala ifritu minal jinni ana atika bihi qabla an taquma min maqamika wa inni alayhi laqawiyyun amin me ayatuga maaneki jinninge tereng ifritak denneviye
ಕಲೆಗಫಾನು ತಿಯ ಇನ್ನವಿ ತನು ತೆದು ಅಡಾಗತುಮ ಕುರೀಗ ಅಳ್ಗೊಂಡು ಕಲೆಗಫಾನು ಅರಿಹ ಎ ಗೆನಸ್ ದೀಫಾನಮೆ ಅಳ್ಗೊಂಡಕಿ ಎ ಉಫಲೆ ವರುಗ ಬಾರುಗದೆ ಎಯಂ ಅಮಾನ ತೆರಿ ಮೀಹಕಿ ಮೀ ಆಯತ ವಾಹದಕ್ಕಮ ಇಲ್ಮೆವರಿ ವಿದಾಳ ಸಮಿವಣಿ ಮಿತಾಂಗ ದೆಕಮೆ ಫಾಹ ಕೊಲ್ಲಾಫ ಎಬೆವೆ ಎಯ್ ಎಂ ಫುರ್ತಮಕಮಕಿ එකම කුළදානකම මිහකම් ගවු දෙවන කමක මේ ඉෂාරය කරවා මෙවැනි එයි අමානාතරියක එහෙම කොම්මෙ කමෙක් කුරුමුගාස් මී වර මුහිම් දෙ සිෆයක ඉල්මි වරින් විදාල ෆෑවේ කොම්මෙ කමෙක්ග කොම මගාමෙක් අද මීහෙක්ගේ අමානතේ නොනිය අද මීහෙක් හවාල් කුරා කමෙක් කුරිකම ගා වියස් මී දෙසිෆයකි වර මුහිම් දෙසිෆයක ඉල්මි වරින් විදාල ෆෑවේ එයි කොම කම කීවස් එකම කුරුමුග දයාගත කාබිලු කලිබගවා මිහකමග වාං එබජෙ දෙවන කම කී එමිහියා එකුරා මසක්කතකි අමානතර කම කරවේ කමකම් ගස් වාං එබජෙ එහෙම වීම මිතනුග ඉෆ්රීත් මිදන්නවනි තිමන්නේකි එකන් කුරුමුග කොළදානක ලිබෙෆා আদি ඒකම අමානතර මිහකීම එහෙම අගුණ මෙන්න ඉල්ම් වෙරි මි විදාල මෙවනි කොම්මෙ මීහකොස් එමීහ කුරා කමෙග්ග මී දෙසිෆ හුරුමකි ඒ වර මුහිම කමකේ ඒ මිතනුග අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා අල්ගොණ මෙන්න අංගාව මෙවනි මී ඉෆ්රීත්වස් මි දන්නවනි සුලයිමානු ෆාන තිමන්නේකි මී දෙසිෆ ලිබෙගම්වා මිකමක එකශීගම්වා අමානතිරේකේ එහෙම මී ජින්නි ඉෆ්රීත් මිකොත සුලයිමානු ෆාන දෙන්නේම සුලයිමානු ෆාන අදි එකම එව්වස් ජවාබ නුදේ වනිස් ඉල්මු ලිබෙගම්වා මීහකු සුලයිමානු ෆාන මිදන්නවනි තිමන්න අදි එවර මා අවහ තිකන්ත ಖುದ್ದೀಫಾನಮೆ එකම ඉෂාර කරව අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා නම්ල සූරතුග සාලිසුන ආයතුග වහී කරවා මෙවනි قال الذي عنده علم من الكتاب انا آتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم مي آيتك الله سبحانه وتعالى انغوا මෙවනි ಬಾವಲೆವ್ವಿ ಫೊತುಂ ಇಲ್ಮ್ ಲಿಫಾವ ಮೀಹಾ ದೆನ್ನವಿಯೆ ಕಲೇಗಫಾನು ಕಳಿ ಹಿಂಗವಾ ಲೆವ್ವುಮುಗ ಕುರೀಗ ಕಲೇಗಫಾನುಗ ಅರಿಹಂ ಅಳಗೊಂಡು ಎ ಗೆನಸ್ ದೀಫಾನಮೆ ದೆನ್ ಎಕಲೇಗಫಾನುಗ ಅರಿಹುಗ ಎ ತಖ್ತು ಬೆහෙಟ್ಟೆಫಾ ಹುಟ್ಟ ಫೆನ್ ವಡಾಯಗಂ ವಿದಾಳುವಿಯೆ ಮಿಕ ಮೆವಿ ಅಹೊರೆಂ ಹದ್ದವಾ ಬುಡುಕುರ ವಿರಸ್ಕಲಾಂಗ ಫಲುಲುವಂತ ವೆರಿಕಮುನ್ನೆ ಏಯ್ ಅಹೊರೆಂ ನಿಯಮತ ಶುಕುರ್ ಕುರಣೀತೋ ನುವತ ದೆಕೊಳು ವೆರಿವನೀತೋ ಇಮ್ತಿಹಾನ್ ಕುರವು ಮಶೆ ಶುಕುರ್ ಎರಿವಾ ಮೀಹಕು ಎ ಶುಕುರ್ ಕುರಣಿ ಹಮ ಏನಾ ಅಗ ಅಮಿಲ ನಫ್ಸಟ್ಟಕೆ ಯಾವನಿ ಏಗೆ ಸವಾಬು ಹುರಿ ಹಮ ಏನಾ ಆಶೆ ಅದಿ ನಿಯಮತ ದೆಕೊಳು ಹದ ಮೀಹೆಗ್ಗೆ ಶುಕುರ್ ಕುರುಂ ಅಹೊರೆಂ ಹದ್ದವಾ ಬುಡುಕುರವಿ ರಸ್ಕಲಾಂಗು ದುರುವೆ ಫುದಿ ಒಡಿಗಂವೆ ಏಯ್ ದಿಲೆತ್ವಂತ ರಸ್ಕಲಾಂಗೆ ಏಯ್ಮ ಮೀ ಇಂಗೆ ಎಚ್ಚಕಿ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವತಾಲಾ ನಿಯಮತೆ ದೆವ್ವಾ ಕಮ ಮನ್ಯ ಎ ನಿಯಮತ್ ದೆವ್ವಿ ಕಮಟ್ಟಕ ಶುಕುರ್ ಕುರಂಜೆ ವಾಹಕ್ ಅದಿ ಏ ಕುರಿಗ ಅಳಗುಣ ಇಚಾರ ಕೊಲ್ಲಾನ ತಂಕೊಳೆಂ ಏಯ್ ಇಫ್ರೀತ ನುಕುರವನು ಕಮೆ ಕುರುಮುಗ ಕುಳದಾನಕಂ ಇಲ್ಮಿ ಲಿಬೆಗಂವಾ ಮೀಹಕ ಮಿಕ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವತಾಲಾ ದೆವ್ವಾ ಫವಾತಿ ಎಹಿಮ ಮೀನ್ ಎಗೆನೆ ಎಚ್ಚಕಿ ಜಿನ್ನಿಯಕವ್ವೆಸ್ ಇಫ್ರೀತೇಕವ್ವೆಸ್ ಅದು ಮಿ ಕಿತಮ ಬಾರುಗದ ಎಚ್ಚಕ ವರವೆಸ್ ಇಲ್ಮಕಿ ಬಾ ಬಾರುಗದ ಎಚ್ಚಕ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವತಾಲಾ ಎಮಿಹಕಂ ಇಲ್ಮು ದೆವ್ವಾ ಕಮಗ ವಾನಮ ಮಿ ಹುರಿಹಾ ಕಮಕವರ ಎಕಮಗ ಕುಳದಾನಕಮ ಎಕಮಗ ಮಾಯಕಂ ಬಡುಗಂ ವಾಕ එහෙම මිතනුග අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා අංගව මෙවනි ඉල්මු ලිබෙගම්වා මීහකු එයි ෆොතුන් අල්ලාහ් බාවල වි ෆොතුන් ඉල්මු ලිෆවා මීහක් මිදන්නවනි කලේග ෆානු ඉස්ෆියජා නූනිය බදලවා ලවම කුරීගස් තිමන් කලේෆාන ඒ තඛ්තු මිතන ගෙනස් දීෆානමේ හගීගතුග මි තඛ්තු මීනිය එබේකලක මි ගෙනවුනි එබේකලගේ කුලදානකමකු වෙස්නු আদি බාරුගදකමකු වෙස්නු එන්නස් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා එකලේග ෆාන දෙවවා ෆවා ඉල්මෙගේ සවබුන් ಯ ಇಲ್ಮಾ ಬೆಹಗತು ನೂನೆ ಎಕಲೇಫಾನ್ ಎಕುರವಿ ಕಮಕಾ ಬೆಹಗತು ಇಲ್ಮೆವರಿ ವಿದಾಳ ಮೆವನಿ ಬಯಂ ಇಲ್ಮೆವರಿ ವಿದಾಳವನಿ ಎಕಲೇಫಾನ್ ಎತನುನ್ ತೆದುವೆ ವಡಾಗೆನ್ನವಾಗ ವಲು ಕುರುಮಫಾ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಹಜರತುಗ ದುಆ ದೆನ್ನೆವಿಯೆ ಬಯಂ ಇಲ್ಮೆವರಿ ವಿದಾಳವನಿ ಮಿಸಾಲಿಕ ಮುಜಾಹಿದ್ ವಿದಾಳ ಫೆವನಿ ಎಕಲೇಫಾನ್ ವಿದಾಳವಿ ಯಾ ಜಲ್ ಜಲಾಲ್ ವಲ್ ಇಕ್ರಾಮ್ ಮಿಹನ್ನೆ ದೆ ዙಹುರಿ ವಿದಾಳವನಿ ಎಬೇಕಲಕ ವಿದಾಳ ಫೆವನಿ ಯಾ ಇಲಾಹುನಾ ವ ಇಲಾಹು ಕುಲ್ಲಿ ಶೈನ್ ಇಲಾಹಂ ವಾಹಿದನ್ ಲಾ ಇಲಾಹ ಇಲ್ಲಾ ಅಂತ ಇಉತಿನಿ ಬಿ ಅರ್ಶಿಹಾ ದೆನ್ ಎ ಅರ್ಶಿ ಎತನ ಆಯವಾಹಕ ಇಲ್ಮಿವರಿ ವಿದಾಳವನಿ එහෙමීම අලගුණුන්නේ මේගේ එච්චකි මිතනු මේගේනි ඉෆ්‍රීතේක අදි ජින්නේක මිමිස්මි හුන්න වරවස් මේ ඉල්මුගේ බාරු අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා හදරතුගේ මා ගදගම් වාකන් අදි ඉල්මුගේ මායිකමකි මි හුරිහා කමක වරවස් මායිකමකම අලගුණ හිනි ඉබ්‍රාහිම් අහමද් අදි මෙවර ඉතර මිතන තෆ්සීල් කොද්දවාන අදි අලගුණ කුරීගේ ආයත ජිහිලාෆ් දානි ඒ සූරතු නම්ලුගේ 39 වන ආයේ ಅಳಗೊಂಡು ಆಯತುಗ ಮಾಣೆ ದಿಮ್ಗ ಬದಲುಗ ದೇಹವ ಮಾಣೆಯಾಗ ತಿರೆ ವಾಹಕ ದಕ್ಕಮುಂದಾನ ಆದೆ ಇಫ್ರೀತಕಿ ಹಗೇಗತುಗ ಜಿನ್ನು ಶೈತಾನು ಕುರೆ ಬುದ್ಧಿವೆರಿ ವರುಗದ ಫರಾಯತಕ ಕಿಯಾ ನಮಿಕಮ ಇಲ್ಮರಿ ಫಾಹ ಕುರವಣಿ ಮಿ ಇಫ್ರೀತುಗ ನಮಾ ಮೆದುಗ ಆದ ಸುಲೈಮಾನ್ ಅಲೈಹಿಸ್ಸಲಾಂಗೆ ಅರಿಹುಗ
balqis raninge takhtu genes dinuman e genes deenekaman ebuni ifrituge nama meduga ilmeringe meduga ikhtilaf takeve buneveni ifrituge namaki sakhrukama ehen riwayatege wani ei zakuzan kaman ehen riwayatege wani zakwan kaman adi wahubbuna munabbihuge riwayatuge wani ei kudi kama ehen riwayatege wani da'wan kama ehe mika tafatu etar riwayateken eburi kommekas mikamge hagegen hama mola denewadigen wani huriha kames mola denewadigen wa man Allah tabarak wa taala miwahakata qisasul anbiya al musamma bi araisul majlis ga al adi al maratul fil qisasul quran karim ga hama mi usuluge matin bayan wefawe kommeka sulaiman ge faanu jinnige mi hushayluma ruhiwade nugennevi e hushaylumuge ballawa eruga maabodu ahammiyatu kame ekalek faanu devwa ei komme sababen onnana ekamge sabaki ekalek faanu beenufla wadanna wani ekan nuwata e takhtu etana genaun evore avasuma mihen mikam wefa wanikon ehem mihaku ei kiyut qur'an ge siigaen algon ishare qur'anama man allah fotuge ilmu devvi faratakun sulaiman ge faana dannawani timan tiya takhtu kalek faanu gariha lowafulugawa kali hingalaha avaha genes di faaname man allah wahi korwa fani qala alladhi indahu ilmun min alkitab ana atika bihi qabla an yartadda ilayka tarfuk falamma raahu mustaqiran indahu qala hadha min fadli rabbi liyabluwani ashkuru am akfur waman shakara fa innama yashkuru li nafsihi waman kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim mi suratul namluge 40 wanaye miyatuge maaneki baawale vi fotun ilmu lifa miheku dennevi kalek faanu kalihinga lebumu kuriga kalek faanu ge arihan algondu e genes tifaaname den e kalek faanu ge arihuga e takhtu behettifa hutta feniwadagen vidaluwie mikam mihe mivi timan kalek faanu haddawa bod korevi man Allahuge fadlawanta kamunne e timan kalek faanu niyamata shukuru kuranito nuwata dekol verenito imtihanu korevumashe shukuru kura miheku e shukuru kurani hama enaga amila nafsashe yani ege sawab huri hama emihe kashe adi eniyamet dekolu hada mihege shukurun timan kalek faan hadwa bodkore raskalange durwe fudi wadigemwe fahe hama kashorun ekalange dilatiwanta raskalange ade mihe mi vidalwe ilmeriyaki sulaiman ge faana waran aris bekalekama ilmeri faha kore mi waraboda waraveri taqwaveri befkale waran aluveri gadala masakkepulu korawwa alukan korawwa uluvi beflen Allah taala ge dilati devum gotun ismullahil azam denewadaanwa beflekaman ilmerin faha korawani mi arsh nuwata mi takhtu mitana miha avasko genewmaki e beflege karamatikama adi sulaiman faana libadaanwa tayi dekama ehinkama waanam ei wali veriyege karamatike mitaga ilmerin faha korawani al imam qurtubi vidalwani mi asif ge amal fule nama ei karamatikama al imam al qushayri livwani wali veringe karamaiterikam wani nabi bekalunge mu'jizata gulifakamga ade e nabi bekalaki tedu nabi bekalekama nuwanya enage nabi kan tedu kura faratege tere miheka mifada wali verikame nulibenekama ilmerin fa korwani al imam ibn taymiya vidalwani wali veringe karaman hasul wani e bekale tabawa rasulege risalatun kama ehenkama wanya mizamanuga mifada karama tafalwani rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge risalatan imam wegen hori mifada salih bekalege appulu matinkan algon men fa koranje den anekamaki mi takhtu Allahuge fotuge ilmu devvi ilmere gappulu matin genevene medweri koddevvu min deha koddeni mifada ilmeringe daraja maqam ade den ilmerina liben wa mativeri daraja alladhi indahu ilmun min alkitab kirit quran ge sigaga miwahaka bayan korawani den anekamaki mi takhtu Allahu fotuge ilmu devvi ilmere gappulu matin genevu mikan deha koddeni mifada ilmeringe daraja maqam den ilmurin alladhi indahu ilmu min alkitab gotuga mi fotuga ilmu devvi fara kanelumuga ikhtilaf fami wani bay mufassirun faha kurawwa ikhtiyar kurawani ei sulaiman alayhi salam kama anibba bekalum vidalwani ei jibril alayhi salam kama nunnam ei as-satume kiya mihukama anibba bekalum vidalwani ei al-khidr alayhi salam kama anibba bekalum vidalwani Allahuge amrufula kommes malaika bekalokama anibba bekalum vidalwani ei kommes adam ge dariyakama ei asif ibn barkhiya kama mi asif ibn barkhiya ki sulaiman alayhi salam ge maafushuge boddatage darikalekam ga ilmerin faha korwa mi wahakata qisasul anbiya al-hafiz al-mufassir ibn kathir ad-dimashqiyya qisasul anbiya al-musamma bi arais al-majlis ga as-salabiyya المرد في قصص القرآن الكريم دكتور أحمد محمد الشرقاوي وسواني بيان كوروافا
adefa Dr. Ahmad Muhammad Asharqawi bayan kurawani mige tereng emme sahha gotaki Allah fotuge ilmu devvi ilmu er bekalaki Sulaiman alayhi salama waran ariskam bodu bekalekamga e bekalaki ilmu veri waraveri taqwa veri bekalekamga adei mang Allah ekalang hadratun ismullahi alazam unganna devwafa bekalekamga e bekalege namfulu denewdigam wani Allah tabarak wa taala kamga den eyaku eenaga fain al marrat fi qisas al quran al karim ga Dr. Ahmad Muhammad Asharqawi bayan kurawani mi takhtu etana gennevi bekalaki Sulaiman alayhi salam kama vinama e huriha emmena ekan ekalek fan husha naaluwane kamga ehwima kirt quran ge nussun faaluko bayan ve dehavani e takhtu etana mi genai Sulaiman alayhi salam nun kamga sabaki evvagutega wahaka dakka adi mukhatab kure farataki effarat ekkamga nuwane kamga ehemwe kurin algon ishare kur faden mi takhtu mitana gena kamga Sulaiman faana tabawi bekalum getene bekalaka ishare kuren jihekama mikamaki Sulaiman ge faana Allah devvi matirikam ge tereng himene kame adi ekalek faanu ge risalata da'watu ge tedukan hama kodde tedu dalile den mitaga ana atika bihi qabla an yartadda ilayka tarfuk kalek faanu kalihinga levum kuriga algon kalek faanu garihan e genesdi faaneme mitaga al ulusi miwahake aguligen bayan korwani mibas migota buni farataki Sulaiman faana tabawa bekalekamga mi faalukam bodukame hagegatuga min Sulaiman alayhi salam mikan kurewuma kuladanakan libada faanuwakan dehe nuwakamga sobaki rasaskalunge adeki emihunge maslahata gule kantattan eba mihunna tabawa farataka aguligen kurwunkama efad amalaki ena nota eraskalakan ekan kurmu qabilkan lifa nuwakamaka hagegatu ges nuwaniye adi mi hukumge nasun sabitu ve dehavani mikan hingi Sulaiman alayhi salam wa tabai bekalege appulu matiga kama etaga haduru etibi farayatu kurimatiga Sulaiman ge faanuge darajaves ekamge sababun matirivegen daane kamekama miwahaka riwayat kurvi bekalun riwa kurawani ade al-ustaz Abdul Hamid Tahmaz vidalwani Allah subhanahu wa ta'ala ekalang irada kurawa komme kamega ekalang irada kurawa farayata mativeri kurawa ekalang ekankan kurawumge qabilkan e farayataka devwa kamga ehem wima Allah tabarak wa ta'ala ge basful mitaga algon menge handanan annani ade Allah wahi kurawani la yusal amma yaf'al wa hum yusalun ade mi suratul anbiya ge 23 wana aya miyatuge maaneki ekalang hukum fula medu kurawwa kantataka medu suwale nukurawwenete eba mihunna medu khalqutakunge amala meduga suwal kurawwenete ade ehemwe mifada amale Sulaiman faana tabawa mihegge faratun hingumaki Sulaiman alayhi salam taka hingadiya kamekkamga adi mikama Sulaiman alayhi salam edwada gati kamga ekaman edwada gatumun egena mihegge karame etaga faaluwegen diyakamga hagegatu ge Sulaiman alayhi salam ge mu'jiza kamga ade etakhtu etaga hutta fenumun den Sulaiman alayhi salam vidalwani qala hada min fadli rabbi mikam miwi timan kalek fan haddawa bod kurwe mang Allah ge fadlawanta kamunne liyabluwani ashkur am akfur ei timan kalek fan imtihan kurew mashe timan kalek fan shukurweri wanito nuwata e ni'mata kufurweri wanito shukurweri wani nama ekamuge manfa qurani hama ifratakashe ade mi takhtu genewun awasmina balanama al-imam ibn kathir vidalwani ei hama kalihingalun nuwata esfiya jihunkama wahubun munabbih vidalwani ei yaman kara adima ballawa levvunkama etaga mi takhtu huriran oi e rashadima ballawa levvunkama den teduwe wadayagen wudu kurawa Allah dua kurawikama kurin jamil gwahakage share kurawigota al-imam az-zamakhshari vidalwani mikamga faha kurawani mi hindukoluge kuru kamga adi awas kamga al-qurtubi vidalwani hama balaluma kamuga mikan hingi wagutuge digumin kamuga wani hama balalume kamga al-imam qatada vidalwani lo hulwa balala lo maralun kama ehem tafatu ilmerin tafatu goigota mitaga mikaman ishare kurawa mioti mihuriha riwayatege macha balala emme sahagotaki qabla an yartadda ilayka tarfuka kalek faanuge kali hingawalumge kurige gidut qur'anuge yanna basfulan algonmen balala iru ei lo hulwa labbe nazaru hingala den lo maraluma nuwata wara kuda hindukolege terega yaman karain baitul maqdisa mi takhtu genevuni kama dem mi genevunu goen nota kayfiyata medwes ilmeringe meduga ikhtilaf ufedfa wakan algon menne inge ehmi matafat riwayataka mikama meduga sagegatuga balalun ei muhimmu kame al-imam mawardi vidalwani e takhtu huri yaman karage sabaga kama
ಸುಲೈಮಾನ್ ಅಲೈಹಿಸ್ಸಲಾಂ ಹುಣ್ಣವಿ ಶಾಮ್ ಕರಾಗಕಮ ದೆನ್ ಅಲ್ಲಾಹ್ ತಾಲಾ ಮಿ ಬಿನ್ ಹರಕಾ ಕುರವ ಎ ತಖ್ತು ಎತನ ಬದಲು ಕೊಲ್ಲೆವ್ವೆವಿಕಮ ei Allah irada kurwa tanaka ekalang irada kurwa gotege mati kandata vegenda usulun ekan egota vegen diye emvim ekalange egota minwar kurwi me usulun vegen diye al imam az-zamakhshari liwani asif bun barkhiya dua kurwumun etakhtu marabga hurefa tolilikama den etakhtu alun Sulaiman alayhi salam e innevi sham kare wasulwi Allah taala ge qudret terikamun hingadiye kamege gotuga kama ade al-imam at-tabari liwani mikamga ilmeringe tafatu dalilta gennawa kama furatama kamaki man Allah ge amur fula malaikatun etakhtu ufullawa etanaka gennevi kama devana gotaki man Allah ge amur fula va etakhtu ufla etana genevuni kama timwana gotaki Allah taala etakhtan harakate gennevi kama den hatarwana gotaki Allah taala ge amur fula aku e huritanun gelli anikka alun tanegge teren e takhtu faaluvi kama faswana gotaki Allah taala ge amur fula bima e amur fulaka guligen biman harakataku mikan hinga diyei kama hawana gotaki Allah taala ge amur fula aku e takhtu huritanun e takhtu neti korviye adi alun Sulaiman ge faanuge majlisun e ufaddawa yaada korvi kamash eve mi ilmerin tafat ilmerin mikamga dakwa fur dalil mi wahakata ka fahu mikaman ishare korwa al imam al qurtubi vidalwani Allah taala balqis raninge takhtu etanun neti korviye den efu Sulaiman alayhi salam ehunne tanakun e fennane goy medweri korviye adi buneve gotuga mi takhtu etana waage teren genevuniye ham efada ehem bunume gawani bim falafa nukuinkam ge kommekas ekan hingoen hagegatu gas mola denewadigen wani algon men haddawa bod korevi Allah tabarak wa taala algon men hama algon men hi koreve maka algon men dehawa manatake ge macca wahakata bayan korani ilmuge emme furihama minwaru algon men kallifenwe algon men Allah tabarak wa taala devi ilmuge warakuda minwaren Allah wahi korwani wama utitum min ilmi illa qalila ilmuge teren warakuda et kolam menwi timaras kalange tiyabami hunna no devwame eve mikan algon men mitaga hagegatuga faha koran jihene de mikaman ishare korwa al ustaz Abdul Wahhab an-Najjar vidalwani Allah fotuge ilmu devvi faratun mi takhtu etana gena gotaki ilmurin ad ilmuga ves faha fawa gote nune mikaman ilmi usulun dalil kura evve sekke nete adi mifada kamaka ta'wil kurun eha rangalu kamekama timan nudekeme mikamaki aadafu wattnevi mu'jizayakama waanam ei bodu kame nune sabaki ekan egotuga wegen dani Allahuge qudret terikamge dashunne ekan waane gotaka wagutaki evves insanakan engene gote nune ekan mola denewadigen waani gada kiritwanta man Allah subhanahu wa ta'ala ekalangi irada kurwa farayataka khiyar kurwa e farayan hobwa raskalange ade al-ustaz Abdul Karim al-Khatib vidalwani ilmuge ahammiyata takhtu genevunu gotamedu waha dakkuma mikankam ilmuge daraja matwerikan hamawegen dakama ade ilmuge ahulverin matweri maqamtakan ufulgenda gota efada farayatakan huriha bare libigenda goives mitaga hamawegende e mitaga algon me fa koroni Allahuge fotuge ilmu devvi ilmerige wahaka ekamattaka huriha bare huswedakan mailmaki haguge magam magudakade asas mifada usulen nam haguge magu hifi e mauga hingani salamen hitege terega e miheku huregen salame usul takege matiga hingamundane ad hewlafa ilmu rangala lifa wanama nuwata ilman ahulveruma ege zariya sabage ranige takhtu e genevunu gotan amuru koregen genevunu kaman algonne bala usula bala lafkama wajjiya e wagutkoluge kuda wagutkol algon men mita hasas wegen midani kali hingalaha hindukolege terega sham karen eti genevigen diyakama kirat qur'an ge mi khabara medu shakkuko nota tuhmat qur'anama ilmul hadis ge hekitawge tereyavs algon men gos e balalevi ekankam ge tereng algon men mege dalita libigen dane hagegatuga furiha muslimekam wanya miinkamaka meduga algon men inkar koggen nuwane e mizamanuga tafa taketige photo naga handuge fashalen duni photo neguma badalu bala mika kanata seba algon menna fene ehme maddi kantata hagegatuga mi kantata ki algon men waha dakkani ruhani kamege waha ka ehme ege kayfiyata ege bara ege usuta ki hagegatuga maddage maddi ilmu ge tereng faaluwegen dane kamen nune ei ruhani ilmu ge tereng ruhiyatu ge tereng libigen dane usulta ke ehmwima ekama meduga algon men visnan hagegatuga je
den Sheikh Muhammadul Ghazali enage foi tafsir mawdu'iga bayan kurawani esfiye jaha hindu kolege terega nota kali hingala kuda hindu kolege terega Allah ge irada fulan e takhtu yaman karen Baitul Maqdis genevunu kamuga mihemwe mibahuge tafsiraka fudeni mimadda ayya avva daturu kura hakateka badaluwegen diikamashe den aneka anefhar kurimwe sehuri gotan yaada wiye ei mizamanuge algon men mi bala maddi maneka gosiya negena maneki eiye Muhammadul Ghazali enage philosophy usutoge matin bayan korawani mikama visna ecche dannawar miwahaka mi wahaken e takhtu gendewmaki aada fuwatene kamekan algon menna deha wegen hingajje adi kudrati qaanunuga kan hinga aam usula khilaf kameke mikam migotuga wegen diumaki emwi mikamaki kirta Allah ge kulodum dakama dalil kura mazhar takun mazhareke algon men dannama mi jeni mi kirta Allah ge hazratun Sulaiman alayhi salam devvi mativeri ni'amatakun ni'amateke adi mikan hinga diyei walivere gappulu matin kommekas walivere karama mitaga algon men nan haama wegin ebade algon men naki karamatan iman wa bayke adi mifadakamaka hujjataka dalilaka beenumwa bay nune algon men naki ei algon mitaga mi faha kurani ehemwima Sulaiman alayhi salam mi ayatuge anibbaga e ishare kura wahakatakan e ishare kurawani ade den mi ayatuge anibba balairu den algon fennani ayatuge anibbaga falamma rahu mustaqirran indahu qala hadha min fadli rabbi liyabluwani ashkuru am akfur wa man shakara fa inna ma yashkuru li nafsihi wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim mi suratul namluge 40 ayatuge bay maneki den ekalek faanu garihuga e takhtu behettifa hutta feniwadagen vidaluwe mikam mevi timan kalek faanu hadwa bod kore man Allahge fadlawanta kamunne ei timan ni'amata shukuru wanito nuata dekolore wanito imtihan kuru mashe shukuru kura miheku e shukuru kurani hama enage nafsatake yani ege sawabu huri hama enashe adi ni'amata dekolu hada mihegge shukurun timan kalek fan haddawa bod kurevi Allah duruwe fodiodem we ekalange dilati wanta raskalange adi mitaga Sulaiman alayhi salam ekalek fanu garihuga e takhtu hutta feniwada agatumun man Allah ekalek fana devvi ni'amata ekalek fanu i'tirafe wadagen adi ekamataka man Allah shukure wadagen mikam wegen die ekalek fanu Allah kiyamanterikan ada kurun itur kurwi kamaka adi ekalek fanu Allah hazrata kuttame wadagatum wes itur wegen die kamaka ehemwe Allah wahi kurwa funani qala hada min fadli rabbi mi man Allah ge dilati devumeke ekalange emme dilati wanta raskalange mifada dilati devume ekalange devvi liyabluwani ashkur am akfur timan kalek faanaki shukurwerwa aletto nuata kufurwerwe dekolwerwe wa aletto imtihan kurew matake ad man Allah insana ni'amata devwani e insana imtihan kurewuma fahe mu'mina kunama ena man Allah devvi ni'amai e ni'amata shukurwerwane ekamaku kafara kunama e ni'amai devvi farang handuma nattala ekalange magun ekkibawe e ni'amatuge beenun nubagotuga kuramun gendane mireves me hisabum wahak med kondala pam wakwani irad kurabi amadama reves mi wahakage nonimi back badalum ummid kuramu program hushelu bi Sheikh Abdullah Jamil record kuri muna Sattar ufeddi Ali Abdullah wassalamu alaykum